August ni thum ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Manipur boina kalna kalpel hlei theilova nimin thleng khan hriat thei china Manipur state adam do in hrang ruang an chung ten an lam lo somriat pariat vela ommeka atam ber hi zo na thla kan ni ti ani heti la hian voin hian tribal hruai tu te chuan ruang phum run pui nei an tuma ma sewal sam tak chuan an in phum don lo ni mai theya nimin lam khan sarkar chuan an in phum tum na hi sarkar ramani ti in sipaite an ven tirani chanchin kim changai thaila nimina sangai express ina tarlam danin manipura mun sang damdoina ruang dana ina ruang ommek an chung ten an lam lowa omchu somriat pariat ania atam ber hi tribal an ni anti damdoina ruang omjinga tribal ni lote ruang chu an chung ten an la fai deuh tho to a heti la hian tuna ruang la ommek te hi atam ber chu a trai than to a tutenge an ni hriat ala ni lova hetianga ruang tutenge an ni hriat lo zon chuat na hi police te tho turani lain tu thlengin tutenge an ni hriat lo le an chung ten an lam lo somriat chuang an lo mani Manipur State Health Department Police le District Thunei tu hrang te soidanin heng ruang te hi Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal West District ate Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Imphal East District le Churachandpur District Hospital ate a omni in soyani heng jinga sunga pathum te chu ku ki zo nam man ni a heng te hi RIMS le JNIMS Baka District Hospital pahnia an oma Churachandpur District Hospital a ruang somthum panga omin heng jinga pathum hi mei te ni in hriat an ni a abak jong chu ku ki zo nam man ni anti hetila hin Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan ku ki zo nam pasal tha te ruang chu haulai khopi Churachandpura torbung bula phumantum ti an soya thunai tu ten Imphal khopuya tribal te ruang po an thon tel chuan phum te kan tum ti an soi heti lai vekhian mei te khutlang NGO te inzom khom na pol chak tak Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi chuan va in August ni thuma ku ki ten torbunga ruang tam tak aruala phum tum chu boina chok mek ti pun lun tu ni don ti soin an do tlat thu an soya heng ruang te hi chin ku ki ruilo ma sung donga boina siam tu te an nia torbung bangla agriculture farma phum thei an ni lo anti ani hetianga ni wang hian nimin khan sarkar chuan Churachandpur le Bishnupur in rinalaya haulai khopi khuwa chuan sipai Rapid Action Force RAF atirluta sipen ron kal ti an hriat vele tribal nu ho te chu ITLF women wing te hmalak na in anin phur khom ve ngala hun engemaw chen anin dan hnuwa RAF te hi anin thiar fi hlim le ta ni ITLF te hian voin hian district hospital a ruang somthum chuang chu haulai khopi a hian a hu howa phum an tum thu an soya heti la hian state sarkar chuan mithi phum an tum na chu sarkar mani ti in phum an phal lova nimin jing khan RAF sipai te hi helai hmuna hian an tira soitawngin tribal nu ho ron pung khom ve in hun engemaw chen anin nok hnuwa RAF sipai te hi an kalbo le ta ni ITLF women wing convener Mary Jones chuan kan tribal hero te hi kan rama kan phum don ani heram hi kan ramani a kan thla tu te tanga kan ro chun ramani tumain min dang theilawang state sarkar hian kan hnam pasal tha kan martar te phum kan tumna ti boy an tum hi an chun jom turani lo atiani ITLF women wing a hruai tu pakhat chuan Manipur sarkar hnuai apo kalum to lova ka thil tia hian an ni in ro na tur om lo helai hmuna hian kan in phum khopang tumain min dang turin dikna an nei lo atibok ITLF te ro mandan chuan voina ruang phum tu te hi tuibonga Wall of Remembrance site a vuina hun manani anga chumi hnuwa phum turin haulai khopi an pan pui don ani tholeni khani tianga damdo in hrang ruang tu ti hriat lo tam tak lo chungchang hi Supreme Court a soyani a sarkar ai wading Solicitor General Tushar Mehta chuan heng ruang an chung ten an lalam lo te hi atlang puin Myanmar atanga Manipura ron lut ro van doina tok ta ni ti soi hemi chungchang an rel na hian Chief Justice of India DY Chandrachud hawin Justice JB Pardiwala le Manoj Mishra te an thua Senior Advocate Ranjit Kumar thu boi thelu
Manipur boina chan lian ber chu Myanmar atanga dan lova India ramaron lut rute an ni chungchang soyani a Solicitor General Tushar Mehta thu soizoa Chief Justice Chandrachud chuan engpo ni se atopa pong sual le tha te chu kan mi te an lovem ni chu wangin rowel na dik chu hlen chuang ngei turani thil dang soibel tur om lo ati hia mai ni Supreme Court chuan Solicitor General chu an chin hriat lo ruang om mek te fin fia turin engangin nge hmala kani ti in zota Senior Advocate Colin Gonsalves chuan Manipur a hian ruang fin fia lo za som pariat zetala om ti asoya Chief Justice chuan chu tiangzat ruang chu ruang da na inda kum khwa theilawang atia Solicitor General chu August ni saria hemi chungchang soi ho na nei le huna ruang engzat nge fin fia ni to ti te Manipur boina wanga nunna chan chung te hna zangna dom na pe kani to dan te chiang taka report turin na hriat tira heti lai hian Senior Advocate Jaideep Gupta chuan zangna dom na hi Myanmar atanga ron lut te pe kan ni lo nge be sei thu lo soi zawa Chief Justice chuan zangna dom na pek dan phung pa ngain adong tu te chu chiang takin in fin fia ma sang chu ati bok heti lai hian tribal mai chepani meitei hovin saruaka kong an zo pui thu boy china kal zela Central Bureau of Investigation CBI chuan Manipur Police ten he boina mo phur tu nian hriat mi parukan man te chu lak sakin ni minatang khan an kola thu an zot fia tan don ani Manipur Police ten mai chekhong ai thak pani te chunga nun ron na rap thak lan tir tu an hriat chian thei to mi som pali jinga mi pasari te chu man an ni to a heng mi pasari jinga pakhat hi chu kumtling lo rol tharani awangin observation home dalu ania he thu boy hi CBI chuan Manipur Police te kuta tanga lain a chui hnan tho tran ta ka wangin mi paruk te hi nimin khan CBI te chuan Manipur Police te kuta tangin an lata ni amain ni pali te chu CBI hian thu zo fia tura ni thum gol turin an lo la to a nimin khan midang pahni an la le ta a tholani khan ni pali te hi Thobala Court of Special Judges SC and ST and Prevention of Atrocity Act a Manipur Police ten hruain hemi hnu hian CBI te hian police te kuta tang hian an lang hala court chunga anom lai hian CBI te hian he thu boy chui zel nan hengmi te hi an mamwa wangin kol dil na chu ko ta hian an the luta court chuan ngun taka ngai to in CBI kuta hian an hlan ta ni engpo ni se voin hian Manipur kan u nau te chuan mithi vui ron pui nei an tuma he hi meitei pol lian ber ko komi chuan soi selin boina siam an tum ngei don ni in na langa Manipur tun din hun me ka ven hin na chiat je kan hria chuti lai chuan an in phum tum na hi phai zola cheng tele tlangrama cheng ten tun ma tang to an hmun in chu photo ani boka boina lian zo ka chu pha le lawang ti soi har hle ani boina lian zo ka chu lo nan te Manipura kan u nau te tok na top thei nan te i tong trai zelang u bazari lo thira wangin kan lo me